pressure, UTI, ulcers, asthma, hemorrhoids, fibroids, prostate enlargement na gukwa endurume. Boigonkwena nabale amaliogo asaba sacha bali achinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bwokorora rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange babwate chimashini chekerero echichikolingolia amaroire eliokonyora obokoreri bwabo batarerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi, Kisumu, gose Mombasa. Umirana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kya mabuta ya Pebo. Kera litko lya Jumatatu ya Sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity. Kera litko lya Jumanne imeyomo chobo songo omubagani o Capitol irongo litangani room 117. Naboko kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910. Pure Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. Bibina wana neema zako bibina taji yetu bibina Ujakegema omwanchwa omorigereria on Dizzy TV ne rogwansu gomogusi omerana na nje Julie Kerubo asomoroberio gwemisa Jumapili uchakera chinsa 10 mbakensa ya moya maragoba nimbegingo koretera emeroberio ye kanisa muna yarenge voigo atano amatingu yemisa bwate tariki tomocha Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu, tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja, akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Dizzy TV. Tubadilishe maisha. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakaseri tuko nigo bagosomya omwako mugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asese mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji,
mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, obwansu bw'omuguzi. Monchu muligeri bono nande go twerenda sen tundende gatero gusangana gukwana mo naye nyirabono aigani go tore no mugeni boigo boli tukulia lera sekumbu gya siasa ketonyera gusanga mangena gukwana mange mbakane no gojeri tukulia gotakore birona cyako batebya ningo tore ase studio nere kurende bono ase faida yo muligero Ndizi TV tige kwa nere byeko monyena nalibono baigwiri giri yawo watebine kyo kurukwanse mo kikwa rure tamago chaka anebono igambo ase margo bayona karibu sana mheshimiwa mbiyamo no morali yes oyo gukwana James Ongara Kemoni mona wanta wange mbama edena engineer James Ongara Kemoni indo mosaligo Nyamira ase kenyerugia Kigogi kereme ya Mongolis ewodi ya Bugichora eyere within Nyamira County right lero ingo irali bageli ase wali watamaiti James Kemoni nero yo moli olingese kubuli kero kyobo gavana wa Nyamira isenga kili ya chikora hirichaera wetherese chama ya ODM yes lakini rende kulingana na mwana ali abete chama tinje tukofaniko kwa beti kwa etikiti all right no ikomo ali nonda tocheka ngukwana turamangana ajolengete andake 2022 nere ntunde ho yarenge ntangani kuligie kero kyobo gavana osekero kyobo raime ya county ya Nyamira 2022 nere yarenge ntangani lakini timini tunaenda nero ya lenge omweli ene ntunde ntangani ene ntangani ya lenge ngwemenyekana lenge asabantu na watu ko semele kurese chama yeito yes lakini rende amanganta baiti boronge baiti boronge ntwanya sikete taragenda imasigoro ye chama ngikiagero toka mwa kuriye garo kyo bogavana sentunde ntangani otarojiti gurali gekero kende igo ole manyekani go cha sabantu ogasoka ryoka obogavana Mbiyamone seli swali leo morali inje James Kemoni na nateba professional yani inde engineers kama spatial planner yeah jetindi mwana siasa inde professional area administrator ne engineer na planner egokora amangana yogo panga amagendro na kya gokoru aine plano okubangana kya magenda goro aino mu engineer kule na kibintu bigokora tuli mwana sia Nyamire yituru jero twanye amagendro naro lakini ndeke wangu kyo magendro aliaro na make bose tarekerana na tutagite na abanyamira yendo gyankunete injino mondo nyiweru Nyamira nindo cyo bakumwa abantu baito bobwate n'abarayi abange bakirali bakuruki kira kingiye sabantu baito bagoka bateba tigato bari bageri batokolere gase ba ko tajakirete kwanza se wodi ora bono no MCA omwa gusko chigoro makulikero kekende igindo ntajakirete se wodi abunaro na maoni amaya igindo ngelinje tenu mwana siasa na nateba the only position konge space ndanyare gukora enjera ndachinje abantu baito nikero kyobo gavana tuli mwana siasa mheshimiwa watebire tuli mwana siasa tuli mwana siasa ekero kyobo gavana na kigeta kyo mwana siasa na kigete kiro itere space ya siasa lakini uikamali urusi yanga ya siasa oso gukora magenda ikero kyobo gavana ngeta mwana siasa ingete you know the law provides na wika oitere siasa mana waswali lakini amagosi zago chabere kero waso iroro ogendo rose gukora a lot of politicking ukweba gupanga ndeki
abantu bari utenerete gose county bari utenerete ekonyora amagenderero kiegera as a governor ne county assembly igasia ere simbo oche na development agenda ye county. Yes. Number ibere oche na policies chiko guide development in that particular county. Yes. O create a lot of support or support from the county assembly members. Egeronya lego budget, bagoitelie budget, ogenda okorera amagenderero. All right. But the problem ko bo no roche. Amangana ebirugo bibinde no bo MP. You purely deal with amana yako na kurutana na mana siasa o UCDF yao o revindo biko genda evinjenta nyale bakora na James Kemoni kiagere background yane purely nigendo kere kibwendo kwa a professional o kohegu resources. I want to give you a very good example. Yes. Like Nyang Nyong. Like Wanga. Yeah. Toro jiwa no rusiri suti ya siasa wana ko na magendero. Na boto tege tumura yeke birori to konyora ne county to ya Nyamira ogutiga mangana aria siasa akora magendero. Una Kemoni kai ko aligere to karano isa ine ko mu governor we county ya Nyamira. Ege ndongo inandeiga na kolire serikali ya Kenya. Isi miaka 23. Ono 24. Bado ni ndese serikali mena irante kerenga kai bindu bya kwamete. Na raniri ibintu tukoroka special program cia serikali ya Kenya. Yes. Na kolire gasisi county ya Machakos. I was part of the team ya Revive Kenya Meat Commission as a civilian. Ngwara KDF nja twigasieli. Civilian bali twalinga kona ko bange vinda mwana na wote toko banga twatebigera kitoko kora abantu bandu bagekora kyarokana kya. I was part of that team. Yes. Na kolire as part of a program ya lapset koride ko rulame ko ganda kwirendero ko Ethiopia. I've had opportunities you formulate several legislation in this country. Ndawa TV mone lina nduwa the Sectional Properties Act elekera abantu bakobaja chinyomba nekichiko flas ko chigoro nekikoro modako yora chitaito chiaya na rice chiaya na tualire libaga na abantu bande ko participate samare go formulate sheria dokoroka national land policy ne yagenda to bono national land policy review ko review national land policy ya 2009 na to this space yoko participate in the reviewing and enactment of the Fiscal and Land Use Planning Act. Through that na to experience yoko genda even to parliament to defend government policies accompanying my seniors wale serikali na cabinet secretary yeko nga ubumanyi obunge likego koleka nese serikali ige binte byonso kaibeka mu karono isaine ko mu governor we county ya Nyamira ebimbinge to obolemu na hande na akolire binte binge ngotigeru seninga located ga singeru delegated ngotemande go achieve this etc. So amatunda ngoto karoro kirumo ndako acknowledge na ki igento tuakwete ngwage kolete ngialende tamatunde se no yake yake on abantu banyamira nkiragere bagoita bagekora yoko eresa de ayo taraba kuna bono bwa banyana to manyana kike moni otukunire buna intwe because wagorega se county ya Machakos abantu ba Machakos no boka bagokere mangana yo buna Nyamira inkikere orate una kimoni nje abantu abo they can identify me nega sigete na korimiye county ya Nyamira abantu banyamire gendo ngotabangeli naki nche monega ngombo adeneli naki ntogo semia abantu baito igoro yo borai tali necessary ni rasimambe governor mane ukuna abantu baito banyole amagendero sama badiko batagete. Yes, that is one couple na inkibuna kimoni akolire no kimoni ndateba akolire nche personally no Nyamira weterege tukalingo teba no Nyamira gwiru Nyamira okay nitego na Nyamira osomere na Nyamira ibintu bire na changeri Nyamira abantu barake no dejina bikolire ni boborai ni taboborai eke mokyaboneke
ni bwate ndongoro Kemoni Education Foundation. Kemoni Education Foundation. Kerere Chester dike kolega. Abana mbalenga wakonyera se Kemoni Education Foundation. Abana na konyere gali mbara abana nge 100. Ngo bagosome bale chi college bale ni university ya Kenya Oroba. From all the chi county hospital chi constituency cha Nyamira nye. Uja program ena chetenga kuana na abantu professional turete Nyamira. Yes. Ne kitura akonya abana baito konyoransa chinde osomero kole school kole form 4 wase feasible lakini okonyoro muibuli alense abaibuli bonsera abana bara yambaro lakini bali kwenyara ne kitura askume abana aba barusike bioleri baike school togateba dezoro chigendeke ibaga kirana korokana gitaliligo tukeirali ekonya abana bae igono bata Kemoni Education Foundation eroro na boje kids on record. All right. Wokorore isi under Kemoni Education Foundation to bate mentorship program ego konya abana baito commenta talents ya sports. Yes. Eye toja tualende bintu nemepira tualenda na uniform na hande tuaru motivational speeches chuko encourage abana baito bali bataranyora chigas na bali bando banyolire umata abana bali bawo chamba we ke university abana bakolera gawo benta kwenda TVET vocational training college. Yes. Tuwa encourage na ki education is not the only thing kera ko enable succeed in Kenya na boko kole bintu bindu bye karakare egere na yosuke also onyole a professional skill or a color na yewera ageli kuija toji kuiba toji osamangana yokoli emete y'abantu bakoli drugs naki egere toba na yo mumuntu igonduliri a sector yamanaki you must only be a successful garolene civil service igo chenere mangana talents no kanto kumulekera second ngento kumulekera ndingero chikeine na agekolire gitari ere nyama ya ward. Yes. Na kolire wesu mugerango muruga FC likware ya ba promoted ninja na chage to no nyorochi. Yes, ninja na tange to kunya abantu bana go pick ora bakagenda ucho na kolire chiti michinga ndako All right. igo ningenda no kole binde iyo ndo kende ndatebe isi na kolire kero kindi ndo kwa nani tiko kwa marieta na temire kolika abana baitu bali nkonyara chigasi. All right. No mugusi. Yes. Tali ko barigano no gusaba chibesa iso ulinta gite kuba enebo na baro babegento kereri tukoliri nkorwe gasi yeserekali kinguira nali nije nanyoro mugusi ominto naro mwanya getinge naro ora kwane elevo yane. Alright. Ora manyo wakongwane kubu umuntu onde tali na bakenya monzi mbale baya lakini umuntu mino na ku understand better ko okay. Roughly abana mbalenga kwalikire gaskuru Nyamira buno rasensemeria serikali jena ndingo tana Nyamiroka abana mbalenga tana nkorukisi kurunjake gasi na nyodo opportunity na likira abana barabe over 10 lakini dintege would possible disposition maleta y'abantu yera abankorokana ethically is not proper. Lakini nindigete abana wande dawo TV no mbara buzi ko kerenga ki orandole baracha wote muakole na sabetikene lakini nangetemere. Right. Tira na se county ya Nyamira ngikwarenga tigo ikirania kwa rocha ko iguriba gakobo mu governor we county ya Nyamira igentegetana via bono nale ko mu governor Nyamira igentegetana kabisa nale ko kora nale wekea ni pinse imba accessible esa abantu baitu mbakolere chira chirindawe nabaete ese campaign ni gente que na ruone tikora Nyamira kebororo ndeto kwa bitoto nyogo konyanjera. Yes, one. The first thing nyora mario kare chinya kitali chetu cha Nyamira Jones elia kabere inyore project chiri cha Nyamira chitaraera na manga na chinde chitigalete chia kururu kiagara chibese chito nchireni nduwa chi project nyinge cha macha kunyetu lakini we are not getting water from those boreholes no roach but already we have sunk a lot of money in those boreholes nikole and complete project elia gatatu nyore university ntangani Nyamira ebuate a medical school room
ebwate nyagitari gusaba abantu baitu ebwate esa abantu baitu bakwire bintu baona eyekana nare gukora ngine ansi through proper correction digitizing jardo corrective revenue yeito license na kende tonyo chibeso kurworo egere ingini krisi provisions ye chibasa litoka abana baitu siringi 5,000 jikuira mwana school nchimeki chike around 20 egere tomenda abana bali togoke inabona abana togosomela seminar ambalenga ose 200 ose 300 ese wedere county ya Nyamira ngwara machakosi gavana Ndeti na mbako ira in compare if you look at Machakos compared to Nyamira we are endowed with tubwate resources mara senmalia maya kubwagali menda abana to kwire chi school ne chi college ne chi university egera barabanyone se bakogenda guki igene ibintu byo byarenge byengencho kware goikerania kware ko mugabana orobise ase chire chiri yareta abantu kiro muntu nabwate campaign nki akoresha di kunyara ukone gore ye gavana egenda akorire ano munyamira noroche na kiri ibintu byo mwata gete bikorwe bitarakoro inje naringe egenda ndako engukole ndandago naringe se nyumba ya yamanye kyalo tiyo bantu waitu because I was also equally a competitor sure lakini ndona deveneke engaki yebono ntubwate our leaders bali Nyamira bachoduru na bana inchi igavana nero aba MCmbaro aba MPmbaro women rep nero senator nero mbali tekira bali chokora abantu itaba chire chino no chimanyete because ndo chiwete ande ndo chiroche injige ndo ndabasabe abarayi bali tiga bakolere abantu baito chira chire ba as a residents yo mayobe igende kenene de dokora Nyamira de tokora muri wakali nyagitari chizo cha Nyamira it does the you want to say na muri gotayo tira nena tayo kali krasi yani edumire nyagitari chizo chumwa tamario lakini mario gata isaini abantu na abange turali abaruira abange tokugenda oro ogote ugendo gora mario clinic abantu no one uchumi yabeire ngwaro chene ebintu financial act ne tax irigoro umwana inchi umulemi Nyamira otegemete chayo otegemete litoke kururu alite kabisa matoki ali ngora oni wase ngombe ngora oni uchikweru ali no takire tokokonya ese bango ya okuru chibese chyo chirendu egere onyora mbali gonya gitari igendo kinde ngwateba konyora amalio gukata isaini uikachi barabara cheito chirijite neneru njiro jitene ne county njiro jitene ne na serikali ya igoro chibarabara iki chinyale kubiku umochanga nande at other levels to la ya sinde serikali ya igoro tunyore chibarabara chiri cha bekuru egera tunyaba ko revia sara biitoro abantu babuda buda baenda chi baimukia bangana baitu buyana bagaka baitu na basai baitu ochichi skuru ochichi chiro enjerendo yendo kende umaete if you want to promote into the agricultural production we go back to barabara chimbia oveke egendo to akolire agricultural extension services abantu bagachire to control ya mwana machi kwenda rocho maro bakwenda rocho ni bintu binde bikonsabu obulimi bwitu yale to improve capacity yoko nyora amatokya maya kuriso obulimi bwitu ikindi kikara improve obo bw'abantu baitu. Alright. Mheshimiwa ngobole nganelimo muchando kyo monene obwatate county ya Nyamira ekere tamagenda tarekeranye gobuneta kire ai nuru ya magelo tara ikirana lakini ndeke ndona tebeneke Abanyamira we had a lot of expectations because viongozi wetu especially those expectations ingeke to gochora ngote yende tali gochamia. And it is on record. I'm not accusing anybody. Yes. A county ito. Chintunda chinyinge kwaro lene.
eoganiri kurani county ndubuate executive ndubuate ne county assembly kugosuka kurwese county assembly ne executive ye county ndubuate national leaders abara babunge bana women rep na senator kurigeretie no korokore tujakire county assembly na team ye gavana kerelitiko bintu biro no kono korwana nkwaro no inchusiga musaada no lingali musaada oli ogacha gukonywekera elio giria bereri nyinge by failure yogweti impeachment ye gavana kere tu atebete this is high time bono ikiongozi wito olito mwanje twamwere ngaki yakore gasi yaya aira ne back akwanera na ba MC bali ba the differences ne you had what he said atebete idali yo orojo usiano byambo boro egere to gwitirie budget to initiate controls checks and oversight ile gokoru nero teyo akikwaro jerete very senior people from the county waika na Nairobi State Senate wasainitie contracts buya mbaro ncheti barabara Nairobi tu bios pia Nyamira jine chimaete lakini barabara ichi nyingi nchira kono toko bogoli naki posomo doko bolu na yote mletega chiwe siringo kwa begete ese contract ye chiwe sana akanire ese contract ye ese paper chiwe presented ese Senate 255 million oko bolu birenga kwa ru etekarora ali fiscally bono ko ba grill wate baje chiwe sema etenga kadete 211 million okuru oromo no okubolu e contract ye ne kwa mwaka nile na ron site ngo atebete character no kerigi akodri gasi ikira ono korokana whatever ntuana komora honest bibo ngora manyige ndokegenda tekaruru chabantu bale and yet these people awande na wono bagoto demba they was sent from those lower position waende cover ibirgo biego bya Nyamira do you think their interest ne ya mwana incho Nyamira was an interest yabo self-centered leadership to perpetuate a system bategete waro alright abantu banakoragera lakini tutali gukorera abana inchi baitegaza ikine kigego nkuno mono na nchu Nyamira ngoteba abantu baito bali tuaire chukumu tigabekeani batokorere gazi ndaki yono ndo yokurwana mundo we can only criticize and that is our constitutional right alright Mheshimiwa nkiro chekia kare tanto Nyamira batakwatiri bagobo mu governor bantu Nyamira mbanyangeti igendo kia bete naika kobe governor inkwaro politics ya preliminary chirija leo kora nomination preliminary chirija leo gochora na kuri ticket ya kuri ndi watu wale kwenda nomination chama ya decided no muntu wako ticket to direct nomination ikine kiyandangete na abo president barot. Why do you think they considered Nyambati? Isn't it? It is not Nyambati. It is the convention. They considered ngoja ticket ya oyo ticket na yetu lakini rende why do you think ticket oma ticket ya ODM ndoma tori kuri kero kyo governor ko itero ODM Nyamira if it was a direct no maite botambe inyo ko maite botambe ticket why ba chore tere tigaba moe direct ticket tiba kwa una kimoni ya ticket hiyo I think it is well elio chama ya ODM ora engage nje what I know I did my best now neti chama yetu karasi Nyamira using my resources sena je tokora roba kungu wa beiroro kerengo jugotaka kwenda bana ekana chitoro bante beti we are going to conduct free and fair nominations and it is on record nije ngabatebiga ready wait we process ye kinkobu oyo kobua bo campaign richukura nije kinkobu an campaign richukura wose number 1 and 2 tutu ile line up yo kwende deputy no governor lakini kere na je konyora people bago washwege ntoge kali tukolire amara wate ya ono maite
Ntorochi bose no tolentere kende korwa lakini rende bagota intorochi ose igo ODM eta kwegenete koko ticket ka umuntu munga umadeke okwegena ikarokunendo kererera ate na wora aventole nayega lero nkoragera tole nayega mambi gento kokorere gente kenga any decision ya personal igento ba consider the meeting lakini nje kana achiete na watebetiga na wade baisiri binte binga dito de birango tebiningi diga to kombe no sinagas alright kare chukura chaelire I think outcome ya agas ja njoro getu was obo mailo obo rabu ingo ole ko tebo obo maile ninje gusimbali ba etwe etikiti yokwenda kulige etiketi iko ngono gotere kwa chikura ndata bene etiketi yagarete bono ile kinale kwenda kuboli chikura nyo itimbwati ticket because Kenya is a political system we go to ale party ticket omana we koro nale kwenda independent bono nale kwa n'umuntu ndo kuna koranda ga inje n'umuntu ndo principled okarato kwa independent kwenda independent onye ODM ya coordinate ticket ero muntu munga ogatayembi yote ne to bolisiasa tiganti kama na siasa ntulie gole bintu biane the right time will come yes yasa ko gichange to bogima ngenda gusomia abantu baitu ino ngenda to kora Nyamira ngona gutara chikanisa chitu ngokwania abantu baitu ngona gushirikiana mana ye chikanisa ne chisukuru amana education no volume ese kwandorera yo ndorera nekikeli ngokorera keli eso tutoete kerenge kire ikinyora abantu baitu bakwa buri bagali ogochora umurai bachora umurai ora bakorerera nkorenge no kwege na buna kwara kwa ticket jinko kwarenga mu governor we county ya Kizi yani we county ya Nyamira no mbono nandeiga mo seno enga kina lengo ora inya sawa koro lakini na watu kwege na nayo semelina ngoro mugava na bonko mugavana kosengo na ro mugavana no mbono nimbwato go semelina okwegena ingekie yamwe kana nyasara nyu godere chinjera na bonko begavana ya Nyamira na kerenda anyoleri bageriri abeire tingo tiga bantu baito bana kolera injereri bakolera inko bakolera okugani koli bategete tali koli yo batachire ubutachire mbokoros Nyamira alright e county inology structure ya serikali ere ondete yogoje gocha toroseli Nyamira uika serikali eri amashinani eroro nere maeto bokungu tubuate umuntu tutane ekiani atokolere igendo tugenda gukorera igendo abantu tuganitige ko nendo kerera isi sana tonyoro umurai tukumuikera twamukwanera otuigendo togo umurai o consult professionals bamotevi esebaroche parachangie amagendro ye county just like in Murang'a na other places they are doing it tali okorwania abantu tole umurai ora ateme kuinishwa na Nyamira ina nateba chibarabara chito njire motarabu chibarabara ya chi yabori mewito mborobuya ora tatu amangana ye environmental conservation ye Nyamira so litu asime kireme lingama macha elire bintu wono mbiri ko genda borongo ndata yoko kwana about that umurai ora inyolega abana baitu mbatakiri kwende chisukuru akiriye chekiti amente chibeza kira abana school umurai ora inyore we Catholic investors waje bakole ndo tukoroga vari addition chief factory liberi seto chitoke Nyamira wese industrial park ile gitoko no kwana itoke yabere Nyamira egere tuira abana tubaliko kera ntuli guchikulika ni mbega abana bono iga no yo bono iga tokonya komike abantu bose ipa Nyamira ubalike se account you have to create alternative opportunities to give other people within the county our use a chance no go kill omushimi wantu bwate chestate chire ase county ya Nyamira chire the far end ya ikonga ne chinse mo chinde nnakie amenye be county ya Nyamira bakokonyeka kurwa chestate chire asensemeyo eline riswali yabo kombole na ende igendo kali chestate chiringe chandete tosal na national corporations university in Kenya ejinde no chiro jinde tochikwana malita abano chirocha ni tutobaete ubo lemi weito megondo yeito bakolera ubo lemi bachikonere
ebinto bakorusha line China kende yarenta noena tindo jo sema semeketama na si China no ro basemeketari ya chikorenta gukora they generate profits koru sebinto birwa ebimere babegeta na kyo menyibe account ya Nyamira gukonyaka na kinginde ngode kale ya arrangement yake ya lengo no njena una kindera adrogo abaiburi baito kugenda wale ngoro baegu kigasi bakorese factory kirime bakorese megonde lime bakorese cyomba kibe kirumba begete cyombali banyora ebesakuru bacha gusomeria abantu inga kinja jetegaika ogatebinde kutokura modernization and mechanization bakalenda chimashini chakaro chikotana na chai chinde jugo kamana ne chombe bakarusha abantu baitoro bakamana kuimugendo kindi gukumbe bakatoshikera bakachiparabara yetu ale weta kera to get to side yetu kuri estate chiri uiko ende ikonga mano sunguka igo ochenyore mutagara baso ende karo komana ngochoko lakini tubwate chiparabara chiri designated mundo gosa direct chikamba njiri kwa soka chiberete kibikeme mali kwa gendo chumwe ibindi byonsi bitwa bete biri byongosi bito mbobwenda ko bi address if those companies are using our lands to make a profit to support their economic activities wherever they originated from in those other countries they need to give back to our people a percentage, a certain percentage. As a profit, they need to give us even 10%. Irane, ito roseli chiparabara. Ali kiara onto ito bali gitu abono mbayoro. Irane, ito bekera machari. Irane, ito irera abana chi school. Onde te yonyoro kiri data. Na nita likamba ni ngorwan. Ina abana mbale go sponsor. I've raised this issue even with some of our MPs, but people seem not to correct ndondo abantu bande toroje inche nyoro an opportunity, and I want to encourage abagambe bali baito barayo baito baro including omorayo the county yaito n'ababunge baito bata wikaranza ni chikambara ni chiri kweli babatebigate enjera Muranga yakora Delemonte borole what will those companies give back to our people bono ye seriga chikambani chiri yaikire bono jibwati and faida setole lakini so litura kwana wanda watebe to are chasing our investments you are not addressing your kongo what ndoko kwebisa nyuma na ki nangoche umuntu akwana igambo bagokwa agokwana but esenge kibono yaikire ndotagite konyoro umurai oromoremu ogotenera bolia tebe naki tali yangu ani umuntu akonera serikali yite igoro aiga tubate multi corporation jo kwara no ngeri cyo kwara bakobolia maswali ndi Nyamira tutabolia maswali kibese kiri gigocha kurese chikambane kiri inkechira nega lakini 10% no 20% era abantu usabege ntekene no mubekebe ikine kutoka nitege koro ngenyo reri baga yogotenera Nyamira ngake yara abana chikibara reri nyeningi saine ikine gende kitagane ndata gokora igendo kenda nkwanera aba chikamba nirichito chito igorere chipara igira abantu bire mesigo yabo moment sotik kwa urahisi otali ko sungu gachipara pare chinagote it is so expensive Simba yabo gitutu agoteba buna you are a man with vision sante sana ine Simba yabo gitutu nsemeria ya Facebook Engineer James Kimoni is the man to watch as we are speaking right now in Nyamira County. Tuned in constituency ya machiricha nyali ya chofiri chikachuwa ward Kitutu Masaba constituency Nyamira County Clau Nyakezi hakote banagendrete kotengero murobrio gati yarabaganto kubwati ya anemono ase maragoba ya bono omurobrio bwe komo mochu bono kora atwale nkwana korusi na komenta konde narego kumbuli gure university ngo chanda sanseme human omushimigwa tomero krango county ya Nyamira twarorire ngati echi county echiri bonto chitabwati university nande tubuka university ngochere industrial park ngochere ebinte binge byacha to ngocha bire ngochere getiki ndege ngocha kere yani ebinto mbiri to ko ngocha bire ngocha bire na biye industrial park gebe kusironga getiki chindego singo kiarenge university etere ntune tangana gukwana kungustana gukaba bande batebege ndose kirituma sawa bande ge ndose ikonge bande ge ndose kiabonyoru what is happening ime account Nyamira lizwali liligia
ande nili swali nsakinde ntali gutaka kulikwanira nchoge komanyana na James Kemoni kiagera Kenya gana tole wandu bande ba kere to gata go maina baraire njere ngao lakini to gata baiga yo maina na wata Nyamira nere one of the counties watabwati a national university yes domesticated at the local level yekoro kwe county ya Nyamira enga kieli na nana kolega sinto abangete ke wanje kialo cha kubeku university ya Nyamira. As I told you I'm a planner. Yes. Mepanga injali. Ayune plan mu abangete university. Did go there kidino go there because of other professional ethics. Yes. Tingo whatever lakini nkialengo. Mu abangete na ndike wanje kama na kikelike go kwa nese biribiro. Kobeke university their principles yuko ko guide na ki which is a central place or Kobeke university to multiple effects across Nyamira without looking at those issue jo wonyomba uligereri accessibility uligereri ne kyabantu baranyekere egere ne kyabantu bitoraboni ibintu byaboro rasirimali kiro in terms of infrastructure amaji spaces for expansion future expansion of the Mukini University turabeke ibintu na supportive facilities na Chinyagitali nyo wachiraga kanoro chenaro siri ebwate yokorwali Chinyagitali sabago somera ibintu supportive university esabana hostels baramenya ese hotel kiranga ibintu bitokuri tutaraje gukwana igoro naki nabona Nyamira ndote te university of Yakima ndote te venuti mugeranga ndote te gidi matunu ndote te venuti mugeranga ndote te township ibiro tuwali kile tiko teba na wento ko an ideal place yoko beke unifa lakini ekire ningabete mono tuwairu livaga ko tuwali university Nyamira. Yes. His Excellency our president being a very good leader na teba wanjire kwa Nyamira echata yobo rosi university ntangani. Yes. Kera wanto ito bate bungu bachaka kero moda so kungusawijia tungusawijia that is this unity tugutali gukwane gente kemo no mwanya getingere Nyamira dakige kugera bakabono tutaramanya egento tutagete ibiongozi bito bimuko byagende koromora igwenzi lakini byasi ko mwagendo twa mwire twensine neke inkiko gara kuru umuntu ari kumusagukiye nsemo yaye egento abantu bakunguzira naki kiro umuntu adagete because of political consideration and the future political aspirations atagetoro kene ninje nalente te university Nyamira ekabe kuseitoga lakini aliye sote getebeku nere raisa nikikiro Nyamira ibinde binawo de bitanga ni bwento kuri an ideal place lakini ngode biongozi bito bone ngembe bwento tukobeko binafsi wabo kano waikaranze wairere omorai bwense wamote bitu wachire university yekuba trewe chata egere tu university bekwale through that abana baito banyorese bakwenda but through this unity eje oroche university county ya Nyamira necho kutari university bwangu I believe nyoro mondo ndebwensi kiongozi o charity amasala y'abantu baito ba Nyamira ndubwendo kolengera limono ndo tugute myaka 5 yoburaiwe bororo bodoiga na nekurire na ndubwati university kenege togende kuwekyani ondo wensi ole Nyamira no morani tuire asa moto tebana utokobeke university ikingeri gentaka komo keri university ono Nyamika no bomo bunge myaka yonse no boy governor myaka yonse ekero wakole tamya no nyumba kunyere sino nyumba to kunyere nyumba sino ngita no kunyetigari egende yokora atikele gasi kwa tolendere tenya na yoyo mugo atikete ntwanyole university to kalente university ikire kira ekero kwa retire ando baragukwana ai no teko basukite negento kereke bena nayo kwa gerete ntwanyole university njetingo ganigo njembe ninjo murainde Nyamira tanga na miyo kirene chimbero Ronyeli na diro chene ro ukwana ro murai wenze tanga na motebeti indike tanga injute na ari yo murai into kuganiti baganya abana bakurwanerero robero romo tubike gente Nyamira ni tutobe Nyamira e county isaine all right egera abantu bito bakonyeka tukoro chi university abantu bito ngoli gatorali abana abangina bito ngone baramabera abali chingende cyabali amatoka abali
abantu kuri kubara ari na security cleaners chipara nkubeko tole stima ibintu biri utene bitote tamagenda ose magenda ke abantu bito togatagete alezi umuntu nande yamenda atagete na mangao amagenda yichi sigi nuko nakurutana na mangana tabatira nonse igo gwikato chinche binde bitosokora twarore omubunge kurunakuru West Arama kagosona na mono obora ibwe county ya Nyamira tokaro mugavana kabatebana kiarama akoganigikirania obokorri bwaye kwa gachansi cyumba imeye county ya Nyamira tokarogotia bari bande bakwamiriria omuspeaker tokaraka okwa na mangana nyamuko kurwango kwa na rugo no tumugana kwa nare andake ayubunu murai nabo igomana siasa Oroche na Arama kurwase na kuru West basona na igoro ya mangana yo bokorri bwe county ya Nyamira kwa gachansi chinyomba ingane bwate kwa televire meye county ya Nyamira Kiwata karo singwa ndegore mheshimiwa Arama Kaka anu mwana siasa oroche ngane bwate kwa televire meye county ya Nyamira Wow anu mwana siasa na anu mwana injera nawo tevi nawo mundo ndegwenza yo tali mwana siasa kero mundo ndobate talent yo ko mwana siasa at the same time ndobate talent yo rabe no any preacher at the same time ndobate talent yo rabo mundo mo obegende kengao Arama is one of our leaders yes o sabiria wa Kenya lakini chapensi kasi na kuru akonyako akonyakora me I don't have any problem mheshimiwa Arama nyole he feels philanthropic enough and I'm using okugani kwa yankoro yaigi kumusa nitagete ko konya njitinu jigendekewe umuntu Arama kale litakonya any right yaye is a constitution ya Kenya egoteba you have freedom of association and to participate in any activity roching ngokonye towards the growth of your community usabantu you can support any agenda as long as it does not interfere na security ya Kenya na state unity Arama kia kodre bionsi ipi bimbiri go interfere na windewe njitindu jigenda ndo agufirira nese ekere chikure jigo waku Arama nabo ondere nabo abana bana inchi banyamira nabo ko watekura kibara orore na isa ine they will pass vote for him kibara orore ta isa ine they will say no kibara orore bwa gachire chinyomba isa gachire mbya chikobogo ki ondere no inche pipa watebire na chire chikanisa chinyinge Nyamira kogenda gusaba Nyasaye kanisa imenge ndukike do I need permission to do that Arama has a right as a Kenyan to work with anybody in Nyamira he should even go further if he feels that he is competent enough to come and serve our people I don't want to campaign for him and I'm not supporting anybody on the ones including even Kemon or Yorange including those people aspirants were indicating but the governor let them present their bid our inch bamu ayabuno yo mobali bali kuri kiro cyo governor we county ya Nyamira na ndetse tiri bagali yokora we kwanya ri bagali yabendwe gusanga no governor we county ya Nyamira komotebye kirandika tindo biri kwabwata se birengere byaho biri akwanya abanyamira eline liswali ligi ya injige ndona watebi timbuati enemies in Nyamira na wangu kwana rondo wens igavana yitani Nyamaete all competitors wale wale ko jikro ni Bamaete abungu bonse baita ni Bamaete our MC baita wange ni Bamaete our women rep ni Bamaete na wale wale ko biro ni Bamaete but you see never kingo Maete muntu tago go force omo engage aje kwa a professional opinion otagete osi omo advice se ngana getata gete di richikura chiarete unzo kuli statement ya ne yomwele na ruete na tebete iga na ende nanye chaka kingonya teba Nyamira nere county buate abantu abange basana bale educated bale professional in this country wasabire aba Kenya ese position ya wao nechi county yao at national and at county level ji county jinde omwene ndo bawo enjera bakora ibintu byabo na nedo ko igisambo kya Murang'a
na Kiambu. Bakorangeli professional wabo during each financial year baba mawaidha ingikibento korungi barachangie. Irina koi wete na debete igabana yaito tigerangeli professional bali tole Nyamira tomoe okugani wito egere So back to my question. Have you met one-on-one no governor como resource ngwanya ko ogani tiorangeli? Nekina tevi injentu ana komera ne governor na one-on-one to kwa na poverty development agenda cha Nyamira. Yes. Ina na tevi you must be invited to a forum. Yeah. Eliyo wenda kuru amaoni ono mwana incho Nyamira. All right. Ayetaraba nduri yo kwara mwana yo kwenda kuboteba na ndutaite kuru amaoni ayo kuru natakeiru. Osananje na nero. So it is until mugabano oparangeri. Oikato rangeri atotebine kyata tomokonya korane county yetu. Singi arojo torachangia. Isigo ya professionals. Yeah. Ndo bwadi ndo torachangia. The goodwill must be shown or must come or originate from that. All right. End of the Wanchumuli no yorokolike kero kyobo governor meje county ya Nyamira James Kemoni oitogo sangamana tosa turgenga samangana a national politics konsana kwa roka ne koborora ana mona kero tokuligire katio mo konyi wo mo raiwense gatiga shawa abigo no mo raiwense William Samoei Ruto. Aburu mona siasa ngira kwa ngoro yo kumusana kwa bera samutuka wangu. Mbiyo mo reseli swali elio lakini ndo atebe. Kenya ni yeto twins. Constitution is very clear. Yeah. A deputy, ne president ya, a president ne deputy, ne governor ne deputy ya, yeah, is one ticket. Yeah. Kiro modana wate gasia ya gokora. Eso wono iga, nduwe tono kwana na about rango chire chichama. Yeah. Na ne tindo jiprofe bendero ora. People have freedom to express. Yeah. Yendo kesini ninge kwa bantu balengere ndu ya bedebi. Ebibe. Igo tinte itiku comment kendio sisegari jetindo jibo kongole senyombeli serikali it is functional, it is operating properly, it is working. Those small issues they can always be addressed at the back boardroom. Okay. Na toji kokolera 2020 na ndi mbaga nereti bonsi pia maya watokolerega. All right. Ndi tutagete asinge njibiri kuganta komnyoka ziteka nibere tubwate ngisa tuiga tokore umurubire sima rwebono 2027 na ndi notene nekero kyo governor menye county ya Nyamira. Via mono umurai nyasa okoro kabana inchi banyamira bara rolena boli Kemoni na wate yentara changere Nyamira. Wante bimbade tingi choko kolega sana barabu. Who am I to say no? Abana inchi bararede party terror. A party terror. A party for now me I'm not in any party. Yeah. I'm a professional, a career civil servant. Yeah. Like now what every indication abana inchi banyamira ware mwana yutana tegete ese barara nda fitingu ko bakolerega. Nyore civil service no kogenda kobera. Dio nyore bategete ngichenga kolega sana barabu. Ni I know that to ko kolega sana na bantu amino mbande kingo kodrense tali abakenya abantu amino bali abakenya ngigere ke benda kolega igawana inchi ba kwa mwana bogocha abana inchi banyamira bamwege ndo namba tegete Kemoni akolega sana barabu na bogocha. I will be bound by my principles to come and work with them. Watamu ete togocha Watamu ete tingobeka my personal interest ahead of their interest in Abanyamira. How will you know when our Manyibe county and Mira Banchiro? So Rocha, one age Banyamira Kwana, within the Wagokwan. I will go on a working Montana. He made us a one Akimon. You can go away and taking around where you could get a key. But I get to more Yomoke. So you believe Talinje. I want to buy a ninja no more Kanyamira, somewhere I was. Okay, I'm hanging Baravake. Kibara tebena o nene tu akira mabuto ebe ninje. I feel privileged and honored to come and serve our people. Will you still go back to ODM? ODM. ODM is a party and it's an institution on its own. And as I said, in Jetumbuati, any problem working with any Kenyan, only chairman the ones. Yes. You go back to ODM. Did everything on ODM. I'm free
acha mendiasa lakini ayabona una kimoni 2027 abantu bakachole abantu itabire uno oirana Nyamira no so kiama gyo demo kirigita ko the ticket the last minute ona digango bole liri tu omerete 2022 tujinje tichi suti nane kwa bigiri suti chinga kimoni sate kwa muri tabeti sate nga inki rendo mondana na kwa kire suti ya moyo yo ke suti ni na bora suti to ko isana ODM ga ke na bora ne ara alinge suti ngena anjete kilo nyamono teraba ikara yana ya change alright so it will depend on circumstances alright ninga kiesende nyole na ndinkia bana inchi bana ngende tangani pi uikaba ndo bitu Nyamira babeli tangani bosi na Nyamira kimoni ame nyuma yabo alright sali kimoni ame bosio na one ndo tokate abantu bana badete koma bosio interest yo Nyamira kale namba 10 na kiye itiro borai okay singa jechinza ngana yayo mwelio anemona gocha sa minyibe county ya Nyamira liye tuchokora njengo irali bageli goteba kwanza ngotakera abantu bitu ba Nyamira bale chingongo chito awa cha Nyamira amaya nima etoba kongo babuate nima ete ebintu bawetera lakini they are people who are hard working. okay So for that I want to appreciate them and assure them that let them continue working hard for the sake of our county. And we hope in the future we'll say our leaders wale bono barali yes mbekera nichira chiri batebe tabakorera abantu baitu era abantu baitu na barabanyoro botoereru eso igase bagokora n'uburimi abantu baita abange banyamira ndo batagite nandi ngona kubatakera bakenyore amariyo gabe kinyagitari cyabo alright uburimi bwabo bobebuya abantu babende cy'isukuru security imburuando bana ga ibintu bina ko wosera lakini ibitali county yokera ko wikela yasine abali bawusikanite na usalama wika tolengerele kitokora chi project yiri kitigalete cha Nyamira chiera wika toteme konyora tali ntuto kunako all indicators nduk publicity goja kono Nyamira nyole no bokurumi na otole ibintu biri bisire nawe kwa abantu baitomolembe na assurance na ki account yaitomboshe okay nigendo na wati abantu baito muoba ekadi ni numo chora barai rengereli na ndu baligereli umurai mogo chora abeno umurai mureikira oraba kolere gasi okay umurai toli kuri botachiri durane na wandu botachiri bakolige lakini mume to bakomo goitera enga kichukura chiraike morocho county yetu ndoligereli omonyomba ndoligereli omubere ndoligereli chibesa tochoro murai orata kolere gasi we biyasano mushimiwa abuno mushimiwa no gendere to kenyo bokorri bwa soko Nyarime county Nyamira no gendere to sira abantu ningendere alright na ndi no rocho kaine ikingeli to kubisubo aso nagotebi na somiri abana kwithera Kimoni Education Foundation oire chukura to ira 27 no gendere gasi yao wono ntali omurai tiri gokora inginda tigere na ko chukura chiachira njia jete chikaenda na ndi ngokora ndi alright tindi Nyamira lio abantu kete bagatene ya Kimoni tali gocha gocha na ndi olino bono na onde alright kigera ndi na onyiboiro asante sana ambie muno mushimiwa so kerechenga kichaona gusangana into asemara ko yabona me Ndizi TV tugwakera ambie muno tugutakera ma ya Sundowns ali gwikirania ase county eri ya Nyamira byo tugutakera ma ya asama tukale busio Mwachimu no kirabu no toiko mweli asemara goba yabono asegambo totore kuru aswa cha ketense to chia bono buto kachinza isano nijide kaisano go kirabu no go kirabu mweli byamono bebona sto bwatira no kuru asense studio abakone kina chibi chamu na mali ogingo ikatire asole gabu ngo mwachimu ligeria tomera ne juma mosi yego cyane buna butamba asumuru buli bweke umbu ayana tokomera na ana bana siasa tuwaka siasa yirenge torongoro gusi ane mono tomule kadaga ndo koleka na ase chinse ane mono imegero ngoro gusi county Nyamira abaiko ne county ya Kisii kuna botabe semeli mtandao Facebook Ndizi TV News digital abaika semeli ya YouTube Ndizi TV News aboja kubwate ngiro bili yetu yonse chinse merongero nayo tukasema website yetu na www.ndizitv
tv.net nikarabono twabere tugosangana ikigobono shebora mono toro buryo bya toro butoko bya tumina ngakena nasumuro ngobono kachikure kimamuzi ikinsaisako ikakinza isano chia butuko literally nchini korokwa.